no dane da ye kase ye secondary school nkwada no ade omo embu eye ade na ebiom so womo ene ye ne womo esuban no ense empata ebempi no se secondary schools no ebe makwan a wo be hu na chese ene awarefo dwumfo ma womo bodon komi ene emaye nkwada na ibo nti ene mu nso mu kununum nkwada na ibo ne mu nso mu kununum sei na chese watimi age waware ede esi eye ehonum na ene de ya me no wo kase edie eye akwada bia wo no so owo secondary school no emu ebi ababonten ene nse bia babatu eye edwa wo ka kire awofo ene se womo epese womo emanom suku a wode womo ekono womo mbra eye abonten anase womo enwie school no womo fa eye good grades enfa embam na womo sunu womo ban na enna eye subampa edie ntete ye pa womo de ma womo wo fie dia ene na da womo ema womo ebotumu eye ntintia e won kwada no eye den akache ayi na chese sika ne de womo enfa bi embra womo ema na anya sapa dia ene atodwe ena achechefo ede eye enkwada no ni titiro ne ema no ebo no wo ho no womo fa ma ne se mojeduro se de womo nya bibiduro bi na womo enum no ene anopa wie nwumre na chese ene katima kapim eno ena ekoso e wo sukuu mu e wo no mesansem akwada ne ti sukuu mu onum na se wo frɛ afie ma me hyeto asam ma me gari asan me provisions asan enti ne mo fa bi mbre me na wo fo no beka se ye wo manyi mo yedi o ma mo nim se ne o man koye ntu de kakra bi managing cheche ne ka se mehwaw meboa provisions meto e dia mam de hia ene se obema ho kwan na ne wada ene grade no memma wo wo hu na ne akwada no aba ne na mu 360 no de ama ye kyerɛkyerɛ ni no all because of ye ahokyerɛ na asem de wo pe eye enti enu to hu ne sem dodo na ade ebua ema no enhyeda emu akyerɛkyerɛfo ene ebiemu ne yene esuban a wo moda na bia de kye wo ma kyerɛkyerɛfo a eno ti se brum empempenso ese wo mo makwan na wo mo ebefia na ye kase ye ema warefo no wo mo enso wo mo kunu no ni nyina egina ekwan akyerɛkyerɛfo no ede eye enkwada no efoso wo ho because obi wo ho no mam na enye ne pese wo be ye memasem nanso enam se de cheche ni de na famunti no ono so eba o hu ni se young boy de enya de se young boy ni be ye bibi ede ama no enya de se young boy na beto bibi ede ama no enu nti obekwa kope eye obi ekunu ehun because onu mom ebe ye responsible abusuya me ma me kasa enye tenten yekotie eye abaya ne nsem no emfa emra na ye ba de ka ho ni nyina no me de aba besom mo teachers no secondary school teachers no emema no omoa ka ho bi na girls no omu buade and so omo sorry no omo kotena officer no mo say din kokon say nkwala ne nkwala bone nso mo na mama my nkwala bone me dey me my information we akwa every parent me show say wo fie na ma ne wo ba ni sika dia and you forget it now adani teachers say teachers bluetooth mani ni sika offer o ma minister uniska adani teachers bluetooth why zenda mo sheta obedienti zamora no no so benden obedi mama no mama no na abusiafo se dia abaya no de ne nsem no atu edwa no na chese ye akyerɛkyerɛfo emema na wo mo ewo secondary schools no wo mo na yemfa so bo no embo wo mo for ye ema na wo mo wo sukuu mu no wo mo ebua wo mo emu ade ene ne ya wo mo da na die ewo campus no enyina no ni nyina fa na ejina ye akyerɛkyerɛfo emema wo mo wo sukuu mu wo no mo akyese wo mo ede ye sika etata ye nkwada na na sika afufno ye nkwada na ni nyina no wo mo hwete se enkwada sebio wo mo enhyeda enim de enhyeda nkwa anim wiemfo ebabi de chese wo free eye ekurase bi na yato ne de na ba krokasie mo chese wo ba be ko school na chese wo ne bi akwada no mo nim se wo mo wo nkurase no aya na wo mutanya good grades enti wo ba krokasie mo na wo ko school an wo free ekurase am eni wo nim se ba bi a wo free ede ebam enya de se envi no po so wo fa fon se wo free se ma me sika san na se bibi ni krampo na ye benya bibi ede abra no enti a chechefo mema na ehwe san kwada na wo mo school mo onum no na chese ene wo de ne ho ayeden abono no akache no wunum ade pa nanso so
me hu ne say ebia wo sika asem enheda nkoye me hu ne say nyoma bi wo hono mu a ye ka se ye to textbook we ni a unheda enya me boa wo me ye wo say ene bibia wo pe bia no me ye ede amount de hia ne say wo nsoso no obema ho kwan na me nsoso matimi aye den edi aduaba Nyankopon asiesie ede ama wo kama no me nsoso matimi akọ no makwa dibie na me nsoso matimi hu say de eye ne de esi efa etiem enti akwada no nso hwe na adekodi a wo hia empofri mu no se cheche ni betimi aye de amano na nimguase enka no ede a ene na wo no nso aye den aye eno na nam so ama enne den achechefo no wo mo apa wa ada eye ede no nti no ye nuaba na advice eye awofo ne sem wo mo make everything possible se wo mo emma no wo mo mama no se wo mo efre wo mo on daily basis regular basis se wo mo ehia sika wo mo ehia bibia eni kwan se wo mo ma ne ka no wo mo se bosia krampo na wo mo embo na wo mo ntimi emfa embre eye enkwada eno na wo mo nso ntimi emfa endi wo mo edwuma e wo suku mu honom anya saade a atodwe ene eye ebiemu ensoso no enyoma ense emfatam ena chechefo emmemma mu ano ede eye emaya no efem na chire ni aye de wa be suku mu wo de ene se e wo se wo nhwe na wo ma eye nyansa de nimdie wo nim no wo nso ntimi empathy ebi mfama nkwada na se wo de because of sika wo wonti no wo mo eni bie ena je se wo di sika edada wo mo ede eye den ene wo mo ekọ eye empama gudi na anyem bia won susu no sebio nyansa edi nyansa no wo cheche ni woni wo bia na debi odenti na dano da like nipa bibini adwembone nko ewo yetirim ye pesemi nkuminya chese ye de chese bibia ye mpeni ye woko aya ma wodo so a enya de se cheche ni beka se ma me ne wonda ana se ma me nye sei na me ma wusika ana enkoso wo hono enso ebibi memu eno na ekọ eye eso eno na amadodo na ekase sanka be ya even in girls schools no ai keni kwanse ye ma male students no mpo den ekira de wo ye ma female enkwa enwo na female susu na sa wo ma wo nkwa susu ko gogo wo no ma na supi ekoso nti se kosi koda ekwan benso ene ye befa so ye betimi a regulate amasa nyoma we nyina eto etimi aye den etwa na no ebi no hu ne se cheche nya ye behu se wutu sa na mo a ense emfata no eni kwanse ye ma wo ye de ye ho den eche de biara eda ewo na no na ye je wo nyoma de afri wo nsam adekire wuntimi nchire bi wo government school na bisa private school bia ebem eno be ma eye dodo na ani adako ebusia wo so wadwe ntwefa ensem a ye nua ba yi ede abeto edwa yi ho ene sen fa beto your comment section na like your videos na share on all the social media platform so media ene equia sikapa makram. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there, and then a location at the Coffee Park Junction. Fanamba ne gwasio na wankasa frɛ na obi anada wa na me mo bi nkasa me frama wankasa frɛ na betiji